swafa manu malo Yesu Keriso. Lo tato wali. Malo tato faola. O afionga paia ale atua. Ua fetalai mai le ali a Mose. Ua whape mai. Whai atu ia re whapotopotonga o re whanaunga a Israelu. Ia whape atu ia i la tou. Ia pa ia o tou. A wā o le alilo o tou atua. E pa ia la vau. O o vai sei na foi o tou inu uma. Ina ia whai lava o tou mo au. Ia o tou vivi atu i lona suafa e sili ia mare matautia. A wā e pa ia lava ia. Ia o tou whanene atu i le alilo tātou atua. Ia o tou I whatu. A wā e pa ia lava o ia. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to all congregation of the people of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. And I have separated you from the people, that you should be mine. Let us praise his great and awesome name. For holy is he. Exalt the Lord our God. Worship him. For holy is he. Tato talo. Le atua pa iai. O matou poto e tapuai. Vivi ma whaane ne ina lo pa ia ma lo siri ese. Ufi mai lau a whioanga tangata I lau mamalu e ala I lau anganga pa ia. Ina ia maalia ia te oe taulanga whale anganga o fua o matou lau ngutu mai o matou loto. E ala atu ia Yesu Keriso. Our holy God, we gather to worship, praise and exalt your holiness and might. Cover your spiritual dwelling with your presence through your Holy Spirit. That our spiritual sacrifice, the fruit of our lips, rooted in our hearts, be acceptable unto you. Through Jesus Christ we pray. Amen and amen.
mātou tāpua I ma le loto whamau lalo I o lumo I le reitei au. Lo mātou atua. We come worshiping you with humility, O Lord God. Lopa ia mātou te langona ai langona. I sei ana ia whape ane ai na oi ai lolo pa ia. A wea ue le tangata masala. A tau te mau foi mai e lau mutu le ana. Le tua pa ia oi. Ilo no whali. Ia lo mamalu. Ia le langi. Ia so se mea te whio ai. Lo mātou atua. E whawhitai e lena a oe o se atua pa ia. A oe fo i o le atua alofa. E saunia I lea le apatua I le tangata anga sala e whai mau tangata pa ia. I o luma. Lo mātou atua. Lau whaola tanga lo mātou atua. E saunia mo I mātou o la mātou pese lea. Ma la mātou tala e tau tau. Ma wha leo. Lo mātou atua. Vi ia oe. Wha whiteia oe. Oh
whasoa. Ei ua ao, whamafola. Iai mātou mara mātou ola ia so uma. Ei loa lofa i o tangata, nai whaoleina i loa lofa tunoa. Ei mole mea lofa o mātou ainga. Ei mole mea lofa o le pule. Ei mole mea lofa o le pule, le mātou malo ma le atunu. Ei mea lofa ua e to pule mai. Tale nia wha mea lofa ina i o tangata e tautua. Tonu o mātou ainga o le nuu, ma le atunu. Lau e ka le sia. Awhitai mo oe. Awhitai mo oe te mama, awhitai mo oe Yesu, awhitai mo oe anganga pa ia. Awhitai mo o fionga. Tai lo o sai. Lo fa pale pale. Tai le ala I sai tai ai mātou. Mai fa savali ai lo mātou olai. Fau ai mātou au maluenga. Ina ia mātou whaia ngā luenga nei a tō whaina na mua mātou te whaia molo inga. Whaafitai alo alanga pēa le leo whapero wheta o lau le kālesia. E moni le whiau o le tala le lei te ngatauma. O le ngatai whalisa a ua whaleo e wā leisi whasana lau lo mātou atua. E ao lau pule. Whaafitai e leo oe o se atua sao. Oe le atua wheta lai. Awhitai lo whapale pale. Se ia salamo e na e wai whiriwhiria. Ma tau amia toluina. Ma e whama maluina. Awhitai e te le tu la foina le savaringa mātou whanau. Leo langa e whesoa ina. Lo mātou atua. A oe ua whaolaina. O oe na fuai. O oe te tausia. O oe le atua e te whai wina lo mātou wola. Awhitai le tino keriso lo mātou atua. I ia oe, this is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day. This is my story to This tell. is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day Tātou pati o le lei. E lo folo tātou atua. I malia I ate oe le vi inga o mātou leo. Pa le taulanga o mātou loto le nei tai ao. May the sound of our praises this morning be acceptable unto you, God. And our prayers, we are always worthy of it all, Lord. And we thank you in Jesus' name. And everyone says, Hallelujah. Tātou ala leila lo. Praise the Lord. E vai tatu tau tinonga, le fionga po ia le atua.
tuspa ia. O le tuspa ia. O le upu moni e tasi le li liu o le atua. O afi o pa ia e whakapau. O le suru i o pai, o le mara malama i o wata. O afi o pa ia e awa inaia. E awa inaia. E whato inaia. E whapoto inaia. I awa le abitua. O le tuspa ia. O le pule whato i le olo whato tua e kalesia me a ia. O afi o pa ia e whalina o lava matutue. Alui ina o le malo le tua. O afi o pa ia o le aretu e olo. O afi o pa ia o le siufonga o lopo tua. O te whalongo o muli muli ai. O mutuata e tonu i whalafulanga le tuspa ia. Whalafulanga le malo. Whalafulanga mua o le ola nei. Male olani le whapau. Amen. Hallelujah. We believe in the inerrancy of the Word of God and the sufficiency of the Scriptures for our lives. Hallelujah. Pe teru mua mua. Uta upu mua mua. Tātou whai tauina le whai upu sifurumare tolu i lua sifurumare tasi. Pelo ia tu tātou whale le nei tai au. Ia. Au matutua o le tātou whale se eo lawe tātou whanau. Ia. Whai loa tu fwoi tapo sāna malanga o toi fwoi mai. Ia. Tātou mafuta le nei tai au vi ia le atua. I want a special welcome to all of you who have visited with us and join us in the house of the Lord to worship together. So a sweet welcome to you all. Trust that the Spirit of the Lord will minister to you. In a way that you will be blessed. Whai mea mene pe o ielo tu spaia. Whai tau. O le nei, ia tau fusia e surunga titi o tau ma fau fau. Ia whaau tauta, ia ato atoa o na wha moe moe le lofa tu noa e mō lia mai ia te o tau. Pe a wha lia mai e su ke viso. Ia pei o whanau ngā waa. Aua ne ia mio o tau e tusa ma o tau tu ina nau tuai. A o wā lea o tau. Ai pei o na pa ia o ia na bala awina o tau. Ia whapea foi o tau o na pa ia o tau a mio uma. A wā o tusia, ia pa ia o tau. A wā o a unei e pa ia lava. A whai foi tau te bala awatu i le tamaa. O lena te le whaailogaina tangata. Lena te whaamasino e tusa mga luenga a tangata tai tōtas. I au tau no nofo male mata. O tau au mau i nei. A wā o lo e lei tongi o laina o tau i me pala. O le a rio po le au. Nai la o tau a mio le au ngā na tuina mai e o tau tamaa. A o le toto tāua o keriso, pei o lo le tamai ba moe le po nā lava. I le ai fo iso na ina. Na sila fia lava o ia na mua a o le i whaawaina le lalolanga. A ua whaalia mai i ona po nei e ngata ai ona o tō. O e whātua tua i le atua ona o ia. Na ia to e whātu mai i a te ia na ie o te. Mana abatu le mamalu ia te ia. Ina ia iai i le atua lo o tau whātua tua ma lo o tau whā moe moe. O le fionga le atua. The scripture reading for today's message is taken from
the letter of the Apostle Peter. 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21. So I'll read it for the sake of our non-Samoan speakers' friends. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on him as Father, who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for your sake, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. The word of the Lord. Amen. O le a whaulu talaina le tatou sa vali le tae o le nei o le wala au ia pa ia. I'm going to entitle the message for us today, The Call to be Holy. Let's pray. Lo mātou atua mātou te tatalo ia te oe, oe na e mana vaina la ua fionga pa ia ma mana vaina le vaenga na mātou whaita wina. Te talo ia te oe te au mai le mawhau whale nganga ina ia mātou langona lo wha manatu mai, ma lo wha malosi mai. Ia manuia la mātou wha longo i lo whetalai mai lo upu. Manuia le wha longo le tino ke riso o mātou wholau wha tasi le nei o nanga. So ani mai oe le atua, o fi mai le valeo le mea whainga luenga ili ata mai o oelo mātou atua. Father God, we pray that you will bless your people with spiritual understanding this morning in order to hear and to understand. Receive well your word, O God. You inspire this part of your scriptures, and only you by your Holy Spirit can bring the message from your heart to us, from your scriptures, O Lord God. Bless the hearers, and bless the body of Christ, the viewers of this service, Father God, and anoint thy servant for your glory, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. O le wala au ia pa ia. O le wala au o le whiliwhilinga. The call to be holy is a call of election. Divine election. O le tala lea lea tua ia Israelu. Levitiko sutasi whai upe whasu whawha apsu lima. Sai whalongo ia ina whaitau o le toina. Awa o le lilo o tau atua ia whapa ia ina o tau e o tau. Ma ia pa ia o tau o wai pa ia lava au. Awa lava ne i leanga o tau ina mea fisolofi i lungo le ele. Awa o le li o le na ave nae o tau ai le nu ia pito. Whai mo o tau atua ia pa ia o tau o wai pa ia lava au.
the word of the Lord to the Israelites through Moses, be holy, for I am God is holy. Le wala au fo ile mo tatou uma, tino ke riso mo tatou uma, tangata o le atua. Efeso mua fa upo tolu le fa, ia fa fiteia le atua o le tamao le tatou oli o Yesu Keriso. O le ua fa manuia mai ai tatou I mea umalava manuia I la le anganga. I mea o ile langi ona o Keriso fa pei ona ia fili mai ia tatou ona o ia. Ai le I fa vaina lo langi ina ia pa ia. Ma ia le matao le angaina. God the Father has chosen us before the foundation of the world to become holy and blameless. It's a call of election o le vala au o le. Whiwhiringa le atua. Praise the Lord. O le vala au o le alofaina. Le vala au ia paia. O le vala au ieu alofaina e le atua. It's a call for the beloved. In the beloved. Valtala yuta. Malantusi le kalesia matatou. O tau e o vala wina. Alofaina el tama. Leo ina mo Yesu. Le lofa. Ona ia tō fiai. I tātou Jude's letter to the church and to us as well. He said, you are called and loved by the Father and preserved by God for Jesus. Hallelujah. Pisa mai o tala ia te oe ma le manui o le mea whai le tua ia te oe le mea lea. Hallelujah. O le wala au mo le mafutanga le atua ma lan tangata. It's a call of fellowship. God's fellowship with his people. O le wala au mo le songa le mu o le tangata o le atua. This is a call for our safety as God's people. Hallelujah. O le wala au mo le lelei o tātou. O le wala au mo le lelei o e le akari. O le wala au mo le lelei o kako ainga. O le wala au le lelei mo kako. This is a call for our good. O le wala au mo le whaonga ina o tātou. Hallelujah. O le wala au le tapena ina o tātou e whai mamea whainga luenga le atua. The Bible says we are God's workmanship in Christ. That we do the works that God has ordained in ancient times for us. It is also a call of identity, of who we are in Christ. Whailoanga o tātou, oe le atali o le atua, oe le afino o le atua, e leo tātou o tangata le lalangi, we are in the world, but we don't belong to the world. We belong to the Lord. O le vala au ono lo tātou iai le lalolangi le nei. It's a call, holy calling, because we are in this evil, wicked world. Amen. O le wala au o le manu malo. It's a call of victory. O le wala au o le whatoi la longa o le fili. It's a call of conquering the enemy of our soul. Praise the Lord. Now, e ano noa ia o onga tuspai al tino keriso. E ano noa ia o onga tuspai e winga I le wala au lea. Ai le mawhai le la unga lea o na o fia uma le o ngā sami le na. The Bible is full of riches about the call to be holy. This sermon will not be able to cover the realm of the riches about this issue. But we are going to confine to what Peter is saying. Ele tatou vava ye ma tatou manfau fau se talano mai Peter. Ya tatou ma fa malosi ai le tatou sovelinga. Now,
Woman tātou sa walia fo ia tusi le teimi o tuanai. A o fionga le tua, na whaalawa mai le nganga pa ia le tua i o tātou loto, ma si tia mai le fionga, e mo mia le tātou whalonga. Every time the Holy Spirit points to a scripture, we must listen. Mo mia le tātou whalonga le lei. E tātou, because the Lord knows us. E Lord si le fia le lei le tua Samoa, ia mo le mele o tātou iai. E ese ale mele fetau I matatou I Samoa nei, ese mele fetau I tufafu. We see the mess, the war, the culture that is coming stronger against Christianity worldwide. But we have a different battle altogether in Samoa. Ese al tātou tau o le whai nei Samoa. O tātou le tunu e whawai le atua. E tātou te manatu ana sei pa ia umata ngata Samoa. Mai mau pe ana ola wha pa ia ina umalavata ngata Samoa. Mai mau. A ole mele tatu iei ma le o langa le tātou te iei nei ma mea o tātou ai ei ma le avatu au mai. O le teimi ua mo mia Samoa ona toi whalongo I le tua. Tau te fia Samoa e tala noa I le tua le alofa. We as a nation love to talk about God. It's love. But we don't want to hear God, holy God. E tau te le mana tau tu tala noa I le pa I o le tua. E Whaale oso foi le mea. Pe a tātou no nofo ma whau le mana onga ma le mana au o le atua. Be holy. Be holy. For I and God is holy. Sa lala na tāua e whola tuai le whola tanga lea. E leo se wala au. E ngā tete tangata o le lalolangi pe a tautala le melea. A o le pa ia o le atua e tō soa atua le atali o le atua I le atua. The holiness of God resists the wicked people. The only way they can come to God is through the holy love expressed of God on the cross. But we, o tātou tangata o le atua, o le pai o le atua e to soa atua tātou I liri. The holiness of God draws His children to Himself. Because that's what He wants. Le mea nei whinangalo ai le atua. So le tala leo tātala noa iei o le mataupu le tusio Peteru e whalongo mai fōle le whanau o le atua. E amata le tusi o Petelu I whaupunga e tolu e o loto I o tātou loto. Samoa tino ke miso. Whai mai e Petelu o tātou o tangata whiriwhiria au mau whata ape ina. Tusi le Petelu. Le wingo le tala tu sao o le tala Petelu e le whaingofie le olanga. Hallelujah. Life is not easy. That's how the Apostle Peter started his letter. Ele whaingo whi. E whaunga ina I upu e tolu e malamalama ile Israelu le tusi ele tusi. Whiriwhiria, hau mau, whata apepe ina, le tala Petelu, e le oso tātou a inga le mea le tau tēnu nofoi. E le oso tātou nu moni le mea le tātou tēnu nofoi. Hallelujah. And life is not easy. As a Christian. Hallelujah. Whalango mai whanau le atua. E whaingo fie leo langa. Pe aka ko ola le whapai inga. Life is easy if we don't live holy life. Because there is no opposition. No one say anything against you if you live like the world. But when we live holy life, then we come to realize that Peter has said this years back
And it's become a reality. Now and tomorrow. Life for a Christian is not easy. Leolanga mo kerisiano, leolanga ele faingo fie. A le vala aula ia pa ia tatou. It's for our good, it's for our safety, it is for our victory. Hallelujah. Mai leo Peter. E tutupu whaingata, tatou o tangata o le atua. Now, mai le mele tatou whaitawina, e lua mea o lo talanoa mai ei Peteru I, tatou asia, e pele te mau ainga o le atua. O lo talanoa mai ei Peteru, I tatou whirwhilinga, ma tatou whaoso fianga. E whesota I leo lo whapaiena. From the passage that we have read, Peter talks about two things that relates to holiness. Number one, our decisions. The other one is our motivations that relates us to holy living. Hallelujah. Yeah. Tatala lau tuspaia matato vava ai ai. Ave se pati mo Yesu. Pati tele mo Yesu. Alongo le fionga le tua. The attitude of our hearts, we listen to the word because our attitude towards the word of the Lord, it's how we treat the God of the word. Hallelujah. Now, e lima mea e whai e tatou whai unga. Peter talks about 5 things that we have to decide to do in relation to holiness. That's svalinga. Whai upo sulma leono, whai sfultol sulma leono, ia o nai tu sa sao mai ei, mena ai whalongo le lei tatou whale, tol whanau, alongo le lei, whalongo le lei, whalongo le lei, whalongo le lei. Le memo mua e te whaia. Ia se fulu tolu whai upu. O lo wha upuina I wha pēnā I upuna I. Ia fusi ai sulunga titi o tō mawhawhau. As the first decision you have to make in relation to holiness. Decide to prepare your mind for action. Yeah. Le winga la upu fusi ai le sulunga titi o tō mawhawhau ole. Yes, saunia lo mawhawhau e ngai oi. Yes, saunia lo mawhawhau e tūlunga. Saunia lo mawhawhau e whaisa mea. Saunia lo mawhawhau e te tūlunga, tatalo. Saunia lo mawhawhau e tau. Prepare your mind for action. Prepare your mind to stand. Prepare your mind to rise. Prepare your mind to fight. Prepare your mind to do and live as a child of God. Now tatu Lord whanau o le tua. O mea umenga lue mai ia le fionga pa ia le tua whalongo mai tato. O le lai titi o lo mawhau se mea o le tāua na ia choe. O le alu o lo mawhau se mea o le tāua na ia choe. O le mea aru ei lo mawhau e savari ei mo vai. As a man thinks, so is he. So le taua, you have to discipline o kako mawhau. Langa le tātou te ola I le lalolangi nei. Whamaltara tūspai e ngalue mai le li o le lalolangi. E fiu le upua le atua e tū lei le mea. Pe a whai o le mawhau oe. O le mawhau ta ape, salalau solo le mawhau oe. Tumu le mawhau le mea, ma le mea, luatu le mea, ale winga le tala o le mawhau. E focus le lei le mawhau. Where are you going?
O fele anga i ele mea. Lana mele mana o ile tua. Langa o tatou man fau. O le mea na tatou te sava vali ai tatou. O raso nei falo mo whanau le tua le tino ke riso. Ua fia tangata e o le lotu ai o langa sala. Why? Because they are thinking, they are saying, o lai whai ifo o lato ma vovau, okay. Many people go to church today and still sin. Why? Because their mind are saying to them, it's okay so long as you go to church. Hallelujah. Awis po mo Yesu. Ai mai vana ole tua, fa longo le mai nei lo le fionga le tua le fionga molo le rei. Ah. Le fa matala tu spaia. Langa fa le pu le uta to ma vovau. Ma le discipline ni le uta to ma vovau. E tau te fa ina yo so fa inga le lo langi. Ma tala tu spaia e fa pena ona ngai mai u fa na fana ale lo langi. Ma fa tupu manati o tato loto. Pe o tato la uma le vai so lantene. Le la tato mai tau te fa longo le upu. Ai kau kere ker ko le upu. Kau ke masalo salo le fionga le tua. Picasso ka ko ma fau. Oire. Ale tau ole te mile uta to ai. The world is fatatia mai le li le langi le langi te le ya kako. We have the world flash before our eyes every day. Nga lua mai le li le langi mai le te mile e to sina ile va ai tato ale to sina na ele o maka ye ko singa o maka le mafau e ko singa. Lala fa matala tu spaia tatalo ina ia tatala ile tua mata o tato mafau mo tato loto. Hallelujah. O le tele la o tangata e faia ina tele o tangata le anga ele lo mafau ile me tatau no mafau ye. Hallelujah. Lala le fa matala tu spaia. We need to renew our mind daily. Mo bien fa fo wino tato mafau ile fionga. Ale tua, whalongolo mai la whanau, whalongolo mai tantou. Halongolo mai. E le suia leo langa o tangata. Longa suil ma vovau. Hallelujah. A e no folai Samatau. Ai whawhawina lo ma vovau. E ke ngofo ai sa makau ai pe al Samatau le mele ke ye. Alwa yo mai sau. Amen. Ai fa fo wina lo ma fo. Ah. Sekia mele. Amen. So ina ye sa vali fa pa ina ye tatu itali le val au ye pa ia. We need to discipline. Control. Keep focus. Ma fau I me tau na ma fau ye. Ma fau I me tau na vi ia. Pa mantala tu spaia tu se Paulo ya Filipi. Think of the things that are noble. Ma fau I me vi ia. A o ina fatala lelo ma fau. O ia we e. Ia akali o le akua ma finge o le atua ai nga ave se popo Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. E to tele tatou e ye me kauke wa fia I ka kou le aso mane aso. E fi au tatau o tatau ana fai pe o po. Ah. E ia fi au tau na fai. Pe nga. Ai nga boe le ia le se le tau ia ia fon kalo le fai nga po. Ia au ke ai fai ala u kala ia o le filia o kama o le mau o ka o le sa. Fai do kele.
Ia whai leo, whai au tisi a oe, ia whai a oe, o le whiri a ka mo le mo o oe. Now, valongo ma wha au le kua. I tatu tiu te mea whapena, o le mele o te whai atua ia te oe. Wa matana le tāua ia te oe lo ma whau. Le mea le varau mai le atua. It's okay. Wa normal la mea uma. Wa le aise mea siri lunga. Wa tu tusalava mea uma i le olanga nei. E a whai e aise mea pito siri ngai kakai le atua i lona nu. Pi kasu alako o mai mea pa ia. Ma whakukusa ma mea uma le olanga. Praise the Lord. Lua. O mea te tauna e whaia. Your decision. E le ngata ina ia. Fosi a sulu ngā titi o le mawawau. I le ngana lena. A le whaapunga fo nei ei. Ia e ma whau whauta uta le rei. Be sober. Think clearly. Think clearly. Be calm. Be ready at all times. I want to be ready. Toa malia le mawhau. Mawhau tonu. E te maalama lama i le mea lea. Hallelujah. Ole mafuanga na lina mana ole atua eke. Sau. Walk holy before me. Hallelujah. Alo. Pe o tala fo ie ko o ke lo ma ku ia so fo ie pe fa long ka ta tol fano. Ia fa mai lo ma ku vai. Senga. Fa luai ma avelo ma fo fo. Ai o ke fa luai ai ku lo ma fo fo I fa vale vale ai o me ngai fa. Ai sa. E kusala kala lo ma ku alu ma avelo ma fo fo. Mar ka ka lo ma fo fo. Ai le lo ma fo fo. Look at how the world are so confused in their thinking. And it's amazing how confused the intellect of the world today. And the woke culture now sounding so loud. And when they are asked what is a woman, they don't know what a woman is. They are so confused. It's amazing. Oso ia tatu sabo sa fai fora kala le mo bua fora koi fai fo. Oso ia tatu sabo nga le lua toile ke la ku e pia so se mea ke ai tane male fafine. O tātou o ia so o tātou atu nei toile to fora inga tane fafine male vaenga e kulo ngakong. Male and female and male-female. Something is wrong with the thinking of the people. Ai mai tātou, o le whaingo fia ia. Whaingo fia ia tātou. Praise the Lord. Na o, tātou wawai nei ei. I whiau na moli mai lea o ngā sāmana au talavou lea so sālen. Tamaiti. Na o mata mai lava male tata vale o loto o nei ei whanau tama tātou ua pe I e whiwhinga winga ui whape lima pengi limo se kenge.
O lima ia o ngā ua o lima i se tengi. Wai, vai o tō, e ngā lue mai lea lia le langi e awale matala tala o tātou mawhauwhau. And slowly we accept this confusion. Instead of being sober in thinking, the world today, even the church, are now starting to accept this mess. We laugh about it. What's wrong with us? And the Bible said, God said, I'm holy. Be holy if you are a child. Go. Zoba. O telo me o tatou wa mai nei. Oi awe. Ai awe. E wono for no fa pe o le se tala e foi o le ngana, wa mo le ngana and slowly wa ngai mai lava le me ko kong. Amen. Ngai mai lava. Ai. Lon tolu. Third decision you have to make in relation to holiness. Number one, discipline your mind. Think soberly. Have a sober mind. Thirdly, ia whamoi moe le alofa tu noa le toia fio mai o Yesu. Le winga le tala ia. Ia whatumu le mawhawha oe le whamoi moe kai ao. Hope. Le winga le tala. Tau te ola le leima le mauchinoa. Le mongi o le mea tai ao. Our hope, the future, determines what we do in the present. That's the driving force, because that's the reality. O mea mo ia, fa mo na tatou, o le tatou che ola I leo langa e mamai. Fa longo le mai tatou ainga. Tala tu spaia, o tatou toe tu mai fatasi mo Kristo, tala tu spaia tu se Kolose. O le mea le tatou mafau I mea lunga. Le winga le tala o tatou mafau mai le ata o le mea makako mafau ai lalo I lala le tau o tatou ola ma tatou ola I vapena langa o le tatou che ola le tu mau pai mai mena e pa ia I lava kako savan pe aku le mea tatou ainga filemu I tu mau e ke oki kai au. Whalongo le marika ko whare. E ke oki kai au. O ke oki. O ngā kua leo. O ala ia. Ngā e oki lea e saulesi kaka. Kia I le alalanga. Maka alo I le alalanga. E tau ai lo mawhauwhau. This is just for the time being. They are not eternals. Nana le whamatara tu spaia tu seo whaila aua. I tangata o lea tua. A ele wa ai taiao. Talo whae. O ai e whai maa ia mea ia ke awa awawai. O na e oti lea ai whai maa ia mea ia ke awa awawai. Ola ai ia ngā e oki lea ai o mai ka ngaka e se pule iau mea ngai ke ai ai. E ke oki ma whailau mama e ngā ke le oki ai umanga e oku mo ingi o maka ai pule ka ngaka le me ame o e ku ai lalo le wha. O maua mai. A o mea lava ia tau che ola le whapai ai nai.
o le whapai e ngai o kako mawhauwhau, o le whapai e ngai o kako nguku, o le whapai e ngai o kako waki kiuke. Think right. My hope is tomorrow. O le langi ma leo le whamau o memoria e mawai. Vai vule o kako, vai mai e kiau. Tatou ia o kai onga sukausang. Piwa, kang alo wala fau. Kang alo wala fau pe afai onga sukausang. Ea, o vai le mea. Ea, o vai. E ale si kai me o ke ngofo so mai lo makua kalo mai fa pere ni malo ka ala fau. O fa ko le fa mai, o vai au ala fau. La fangau, vai. E mosi ana mea vai. E mosi ana vai. Parui au falenga ina tatou ono hia mea. Because le telo tatou, our hope is in this world. Ele vai sik. Ma ngai ole attitude o taiao. Ames popo mo Yesu. Praise the Lord. Ona sawele mo melo no fa. Fili. Inga ia maku ai fuli kua lava I ku inga ngau o leo langa. Fai pus fulfa. Ia fa peo fa nau ngau ai au anei tu tau toe a mio tusa matu ina nau tuai au tatu valea. It's a decision you have to make. You are not going to live the old life. And the lust of the flesh, lust of the world, and the lust of the eye. It's a choice we make. Decide not to do it. Fili le mafau. Awal ko halu hapenga. Kako kupulanga. Hallelujah. Halo mai. Fili le decide. Awang e ko kisi sa kama e leso ko lua. Vai mai akau. Vai mai. Awang e ko kisi sa kama e leso ko lua. Vai mai o ko ia o maku kua fai kai ko lua, ma au e ke fia fai ko lua fu ko lua le ska malo. Hallelujah. Hallelujah. Awoi o va ai ku lo kali o yesenga sole. Ka fe le wi fa mau o pa ko sau e. Hallelujah. Awa, it's a choice you have to make. O leisio tatou ele o faia tu ina nau ia ai fai le lei ar ku ngau I le mea rai u le lima. No mata na send by Elise le clip ole. O le lotu o le si au lotu la sa fai. Nga fa mata ile si vaenga le. Masalo le atu mo foa piko I kua. Pu ele le mer ka kalea. Lai fai le loku. Ai whakaki ki le leia, kere fongi I kua ngofoia. Whai le leia I alema, ai le kasi, peia le aku ngofoa akoa. Ka kusipa ia ka pungi, whake ki e rungar kere fongi. Ai o whai le la ungar vai veau, alai whai le leia le makamakanga, ngaka I le kere fongi. I ko kongu o le loku.
Iko kongu le loku. Iko kongu le loku. Tau te leo, e leo toi o kako, e whai mea, but the world is coming to you. You bring the world to church through your ia nau whai atu lea ma. E le kupur kako loku le mea lea. O le sau o sesi maka maka I sang ke fongi ko kongo le kako loku. E le kupu ai. Whai mai a menge, mai sao te le kupu. Whai mai lau ke le kupu. Whai mai whakasi o ke ka le per ke fongi. Pe a whai o kafkafa. Ame se popo mo Yesu. Ia whapea whanau ngā wai. Tātou whale. Fe. Le mea ua o iai le mea. Palongo mai tātou whale. Ia, wala mole langai. Kai mil mea lauri ia. Whalongo. Lua kona ni tam tau poe fitu whalongo. Whai mua. Ole nei le au pele. Ona wea te tātou o ia upu o wholofola ina mai. Ia tātou whaamama. Ia te tātou I mea umai leanga. I le tino atoa ma leanganga. Ia wha ato. Ina lo o tau whapa ia ina. I le matau. I le atua. Tesalonia mua whai upoe wha. Tau poe wha. Tolu le fitu. Paulo, I leo langa I fia, ia I le atua, pa mai Paulo, o le fina ngalo fone nei o le atua, ia whapa ia ina o tau, ia whama mao o tau, mai le whaitaanga, kupulanga, whalongo mai. Fili, aua. Ia musu le I le sikanavo. Awangi e pau. Fai, musu, awangi e pau. Awangi e kusia mai lo lima ya mako. O tau le o tau wola I le anga le lei o le atua. Ai o kusia mai ko lima ya mako. Wa umanga kangwe Yesu kangaka ngao kangaka fou kangaka ia. Hallelujah. Alo ia le tamai le tu e fai yaku ia ke o ko. Awa. O filangalo le tu e fa pa ia o tau ia mama o tau ma fai tanga ia taitasi o tau mai lo na fai lo na lavatino ma fa pa ia ina ma le tau le leia. Hallelujah. Le mele o ko fanga o kenge. O fiufi. O fiufi fa le ko kingo. Walo o fiufi. Fiufi fa longo mai. O fiufi fa le ko kingo. O fiufi. La la lelei. Ai ole la fa ko singa. Hallelujah. Vali o lau muku o kakau makua, vali fa mangaia. Ai o song fa pangua pengi vali se fe au me ka. Awa male tuina na o malao fa pe on wese o le lo le tua. Wai le vala wina tatou nya ya me o le anga. O fa la ina tatou vala wina tatou ina yo fa pa ina. Ma taule leia. Praise the Lord. Mo kasi Tesalonia mo ma tau po lima fai po lima valu. O tangata le mala mala o ko fa mai amenge. O tangata le ao. Tatou te leo le po ma le po uli. O lea au
aua nei tātou mamoe ai whapeo o isi, ai kako makaala, ma whau kauka. Aua le moe, sa warki apolo kalo, makaala e moe. O le sini o le tau ftulinga o lo tala noi tu se la ue pelu, file muam tangata. Ma le paie. Wai le eisi si va ai le tua mafta ma le tua e uno ma le paie. Decision longa lima. Decide to be holy. Fai lima suluono ai pe on paia o ia na vala wino tau I fa pena foi on paia o tau ya o tau am yo uma o wa o tusia ye paia o tau wa o le tua. Those are decisions. E tu sa marcala pe ke luia. Ale ta ua lale. O le whainga mainga e pe telu marku kanga e pe telu o le mele. I kas e o mea uma is up here. Kako whai unga. All right. Second one. The motivation. Why do we do this? Lana mea rei kako ngau pe telu e kako fili whapea. Ma tatou mafo whapea. Why do we do that? Okay, motivations. I le tala pe telu, the call to holiness is a matter of decisions and motivations. Filifilinga, ma whaao so fianga. Mua. O le whaao so fianga o le matau I le atua. Whai upos fulmar fitu. The first motivation is the motivation of fear. Because we live in a fear of God. The reverence awe of God. Whai upos fitu. Vai tu spaia. A whai tu te wala watu te maa o le na te le whai longa ina tangata. O le na te whamasino e tu sa malanga luenga tangata I tōtasi. Ia outou no nofo ma le matau. A outou au mau I nei. Hallelujah. Hey. The fear of the Lord. Le wigo le tala. Ui ai le tama ia te oe. O whai o mauna atali. Le mafutanga ma le tama. O le wigo le matau o lo loto ina ia ava ina le atua. Mai whaaloalo I le atua. Ma whafia I le atua. O le mafuanga le ma le whaaso fianga lea. E leia na e fili. E te whai because I fear my God. O ia o le atua pa ia. Whaaloalo. Tātou whanau tūpulanga. Lela wha, ko peaku. Tala tus pai al tusa Filipi, ia ngā lue ina lo tātou whaolatanga ma le ngā tete ma le matau. Work out our salvation with tremble and fear of God. No fear of the Lord. No mind discipline. No sober thinking. No hope. No purity. And no holiness. So this is the motivation first. Olona, fausa fianga lona lua. O lo ina o le te le o le tau na tongi a Yesu le whaola ina oe. Whai upos fulmariva, suvalu mar sumariva. A wawa o tau loe le tongi o la ina o tau ini me pala. O le aria po le aulo. Nai la o tau ami o le o ngā na tu na mai o tau tama. A o le toto ta ua o kiriso. Pei o lo tama I mamo e le po nā lava. Le ai foi sona I la taumata. The price that Christ paid was his own blood to make you a child of God. And Peter says, let that be a motivation for you. He gave us his all. A mai le tua le tangata. Okay. Fesili, fape fea le tua pa ia. Question, how can a holy God forgives a sinner
and bring him to himself. Adopt him as a child. Whapewhena mai ele tua. O ele tangatanga sala mai whai maunati. Whapewhena whai le mea. Lala leo sa taulo. Usai mai. O lea lofa lea tua sa kaulo. O lea lofa paia. On that cross was the holiness displayed and the righteousness of God. Because he's holy God. Tau wal tato li Yesu ma ko ngi kau. Wa mai mai fa na ole tua. E te loa fa ye sister ngata se mete le ya te oe. A ele ya mana ile na mete le. Ile se winga ya te oe ngata na. E ngalo ya te oe. You don't take serious the relationship. Ale mele faingo fie ile ola fa pa ye ino tangata ole tua. He died. Beliu Yesu lungor sa tauro. He died. Le alo le tua ele ese anga sala. Ai na saule tua ma tui lima ile sa tauro. Onga oi. Ona oi. O se oli le unga o kako uma. O le afi ma le te yo ma le lili mau ni fo kako uma. But Christ pays that price. Lase senga mo ele atali ma le ma fine a ele lo le tau tao le o lo to ma ya che oe. O le mea fua lo wa kui. Ole mea fua lava lo le falongo. Means nothing. All of you young people, if you don't see the value, the price that your parents paid to bring you up, you will never take serious any word that they say. Love the Lord. I love the Lord. I love the Lord. What a price he paid. He died. Died. Third motivation. You are part of God's eternal plan. Oi ole vai ngol fu fuang fa va ole tua. Fai muringa na sala su verses o kako fai kaunga. Fai mai fai polus fulus utasi. Na sila fia lava o ia na mua o le fa vai ina le langi a ua fa alia mai ona pone e ngata i ona o tou. O e fa tua ile tua ona o ia. Na ia le tu fa tuina mai ia te ia na e woti. Man avatu le mamalu ia te ia ina ia le tua le tatou fa tua ma lo tatou fa moe. There's a third motivation. We are part of God's eternal plan. Tatou o fu vaenga fu fuanga fa va le tua. O lo fa o tanga le ko afu fai mai anga afi. Le plan fa va le tua. Mal tala tu spaia o le lofa na ia to fia ai tatou. Tu sa male pule ala no fina galo. Na ia fa wa wa no fina galo. So le winga la le tala fa lo mai le fa na ole tua. La le winga le tala. Now, o le tatu wola fa pa ia ina le o le tatu representing o Yesu. Holiness is not a private thing. Holiness is a public thing. Holiness is your life living as a witness to the Lord. O le tatu wola o le ola moli mau i le ri. O le vaenga le o le plana le atua. O le fai o e mamoli mau. E te savali fa pa ia ina. E te fai lo atu Yesu. E te fai lo atu le fa o la tanga le li. I luma o tangata. That's the eternal plan. E lei ona fai le melea. Mai ola fa pa ia ina. Praise the Lord. Lenga.
Wa luka mea. Wa angi le matangi o kako ainga. Walk holy. Lela karkala kiri. So lale o mea ka ole. O samari ni paia. O ese. E ese le atua. God is different. Separate. It's God. Transcendent. It's different. That's why he's so holy. There's no one like him. No other. It's just God. And no one like you. Because you're holy. God. So you stand. Be holy in your thoughts. Pa ia yo ma fau fau. Pa ia lau kau kala. Pa ia lau atitiute. Pa ia mea umalama. E maka maka kangaka. Ese haka makiki o le loku le. Ese al fai au le. Le plana le tue fai lo atu le li. Fai ko kongo kako ainga. Praise the Lord. Fai tātou whamurianga. O marika ko whapis. So the call to be holy. Set apart. Ma vai ese. Te ola o tangata o le atua. E longa oi le me te alu iai. No toi foi le no tala fai atu. Ango le vala au molo le lei. O le vala au molo saunga le mu. O le vala au molo manu maloi le li. O le vala au molo nu maloi fa so songa le olanga. O le vala au molo manuia. O le vala au molo mafutanga mafana o le atua ma tama. O le vala au molo mafana o le mafutanga le au paia. I le ai se avanoa e kango aisa kangi I le au paia le atua. None. The devil cannot touch any of the saints that walk holy with God. Tulai mai Samoa Sebo. Tino Keriso. Ua pei e koli whaavire ko ulu o ka ngaka o lea kua. Asi runga le tupenga whailangi. Le palalasi o. O e au nai tua le merea. Ai lein tamai palalasi. Devil is coming strong. Need to pray. Now more in my utofong. Mai se minu te talia I le tua ile upule nei whalonga. Mo tau ia tutu I o tua. Hear the word. I'll respond to God. You are holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Te talo. Glory to you.
mātou tua. Taile manai mo I mātou, mo le tunu. Tino kerisu. Te la patai mai, no e pele ia te oe, e wa e alofa ina ia Yesu. Te manao ia pa ia lau tangata e whapei o oe pa ia. Ola mātou manuia lea. Lord, I pray. So swani mafau o mātou whanau mai mātou uma. Ia vaai ma whalongo I le whiau o le tae au nei mai le perspective. The call for holiness is for our good. E mō lato o langa tae au. E mō le pui puinga o lungali. E mō le pui puinga o le mato wola tapuai a te oele atua. Talo le tua ina ia manuia loto tangata ia atoro nofo ma soe o mato loto mato lona fai filinga e mato te leto I fia fai ambio na mato fai ai valeo na nafi mato wola ma fau pulea ma fau tolu ia oe le tua manuia ia matou whanau manuia ia o matou ainga manuia ia le tunu manuia ia nu manuia ia lau lotu lo matou atua whiau le tae au le nei le si whiau mo tangata le whaolaina. This message is not for the unsaved. This message is for the saints. It's for the sons and daughters of God. But for the unbelievers, you cannot stand before the holy God. That's why the Lord provides the way. The only way, Jesus Christ. And He paved the way. If you repent and believe the person and the complete work of salvation He accomplished. That's your way, unbelievers. Tato le manai mo tato le manai lea. Tau mafutanga molo wanganga whanau o lea tua. Tau mafutanga molo wanganga. This is feasting for your soul. Hallelujah. Au silo le o lima I lunga lea tua. Ia no fotu. Ah
whainga malo ua e tu tofi. Ui e tangata Samoa. A lue lo wanganga ia te ila tau ele I ola, ele pa I o oe. E ia salamo, wha mawa lalo loto. Te lia, oe le lia le ola. Whai ma tangata pa I e luma o le atua. Le lei mai oe le atua le Yesu. Ia te oe le vi inga mo le wha malua mo le wha ne tanga e nei maso umai o le wha vavao. I suafo Yesu tatou amene. Ave se pati mo le atua.